Brutalna osveta Maje Marinković. Stanislav nakon raskida dobio šok informacije. Maja Marinković rešila da se osveti Stanislavu Krofaku. Nakon završetka popularnog realitija Elita, odnos između Maje Marinković i Stanislava Krofaka privukao je pažnju javnosti. Međutim, čini se da je njihova priča sada zauvek završena. Maja je donijela odluku koja jasno stavlja tačku na njihov odnos i daje Stanislavu jasnu poruku da treba da krene dalje. Naime, Maja je nedvosmisleno okončala vezu sa Stanislavom tako što ga je otpratila sa svog Instagram profila, jasno mu stavljajući do znanja da je za nju njihova priča završena. Ova odluka Maje Marinković je izazvala dosta pažnje i spekulacija, jer je par doskoro delovao veoma blisko i nerazdvojivo. Međutim, Maja je odlučila da preseće i kroz ovaj gest jasno pokazala da je spremna da nastavi dalje bez Stanislava. Iako je Maja jasno stavila do znanja da je za nju njihova priča gotova, Stanislav i dalje prati njen Instagram profil. Ova situacija dodatno budi interesovanje javnosti i postavlja pitanje da li postoji mogućnost pomirenja ili je ovo samo gest od strane Stanislava da pokaže da mu je stalo do njihovog odnosa. U svakom slučaju, odnos između Maje Marinković i Stanislava Krofaka i dalje je predmet interesovanja mnogih, a dalji razvoj događaja ostaje da se vidi. Podsjetimo, Miona je prošle noći otkrila detalje od Stanislavu. On mene zanima. Sve ono što sam pričala i mnogo gore, samo je bio pošteđen od mnogih, rekla je Miona, pa dodala. To se sve zna. Sve postoji na Googlu, za mog bivšeg. Sve šta je radio. Sa druge strane, skandalčina veka. Miona imala aferu sa ovim takmičarem Elite 8. Krije od Ša istinu, isplivala je njihove prepiske. Miona Jovanović u žestokom problemu. Miona Jovanović i Nenad Aleksiša ušli su u Elitu 8 iako su ugovorili da neće i da im je super na polju. Oni su rekli da im je veza jaka i da ne može niko da je poremeti, a kako se piše, pevačica od repera krije veliku tajnu. Naime, Miona nije očekivala da će u reality zajedno sa njima ući i drug Filipa Cara, Božo Franić, sa kojim se ona pre 3 godine dopisivala i to 2 mjeseca. Božo se također postavio tako da Mionu ne poznaje, a pitanje je kada će tikva pući. Miona se sledla još na lekarskom pregledu kada je ugledala Franića. Pravila se da ga ne poznaje, kao i on nju. Ša nema pojma da su oni razmenjivali poruke pre 3 godine i to je bilo intenzivno dopisivanje 2 mjeseca. Božo je prestao da se javlja Mioni i ona ga je tada blokirala. Sada je bila u šoku kada ga je ugledala, bojala se da joj ne priđe, pa se tačno vidjelo da se na lekarskom ponaša čudno. Također, Miona je iznijela najnovije informacije o Stanislavu. Nakon raskida sa Majom, bivša razvezala jezik i otkrila šokantne detalje. Miona Jovanović otkrila šta misli o Stanislavu Krofaku. Prošle noći u jednom od najemitovanijih trenutaka Elite 8 takmičenju, Miona Jovanović je odlučila da otvori dušu i progovori o svom bivšem dečku Stanislavu Krofaku. Ova hrabra izjava je izazvala veliku pažnju javnosti i postala glavna tema diskusija među obožavaocima realitija. Miona je istakla da je željela da podijeli svoje iskustvo sa Stanislavom kako bi gledaoci bolje razumjeli njenu prošlost i emotivnu pozadinu. Ona je otkrila da je prošle sezoni realitija gledaocima prikazan sasvim drugačiji lik Stanislava, te da je njegovo pravo lice mnogo mračnije od onoga što je javno predstavljeno. On mene zanima, sve ono što sam pričala i mnogo gore, samo je bio pošteđen od mnogih, rekla je Miona, pa dodala. To se sve zna, sve postoji na Googlu, za mog bivšeg, sve šta je radio. Nakon Mionog javnog priznanja društvene mreže su bukvalno eksplodirale od reakcija. Mnogi su podržali Mionu i izrazili divljenje za hrabrost koju je pokazala, dok su drugi izrazili šok i nevericu zbog neočekivanih otkrivanja. Stanislav s druge strane nije dao nikakav komentar na ove tvrdnje, ostavljajući mnoge da nagađaju istinitost Mionih reči. Ovo otkriće će sigurno imati značajan utjecaj na dalji tok Elite 8. Miona je postala još jasni simbol hrabrosti i istrajnosti, dok je pitanje koje se nameće da li je Stanislav zaista bio onakvim kakvim se predstavljao prošle sezone. Ovo će svakako biti tema koja će intrigirati gledaoce u narednim nedeljama, dok se takmičenje bude nastavljalo ka finalu. Miona ponovo provocira Nenada. Ne može da se obuzda, pa mu glavu spustila na intimu. Miona Jovanović ne može da se obuzda.
Miona i Nenad Aleksića, poznati po svom učešću u reality programu Elita 8, izazvali su pažnju javnosti svojim nedavnim ulaskom u emisiju. Njihov ulazak u Elitu 8 bio je obeležen njihovim prisnim odnosom, a kako su i sami istakli, osjećaju se sigurni u svoju ljubav više nego ikada. Tokom boravka u dvorištu, Miona i Ša su pronašli trenutak samo za sebe, udaljivši se od ostalih učesnika. Na klupi su proveli neko vrijeme u iskrenom razgovoru, pokazujući svoju bliskost i poverenje jedno ka drugom. Njihova otvorenost i intimni trenuci izazvali su brojne reakcije među gledaocima. Ono što je posebno iznenadilo mnoge jeste javno iskazivanje nežnosti i pažnje između Mione i Ša. Njihov prisni odnos bio je evidentan, dok su se međusobno mazali, češkali i razmenjivali nežnosti pred kamerama. Ovakav otvoren pristup njihovoj vezi izazvao je različite komentare i reakcije javnosti. Miona Jovanović i Nenad Aleksića nastavljaju da intrigiraju javnost svojim iskrenim i otvorenim postupcima u ljubavnoj vezi. Njihova hrabrost da javno pokažu svoju intimnost izazvala je brojne reakcije, ali ih je istovremeno učinila jednim od najzanimljivijih parova u Eliti 8. Miona i Ša su pred sam ulazak u Elitu 8 istakli da vrelu akciju neće imati ponovo pred kamerama. Međutim, očigledno je da ne mogu da se smire, te da vrlo često pred svima se opuste i počnu se ljubiti i maziti. Poniženje Nenada Aleksića Ša kakvo se ne pamti. Jelena Ilić ga izblamirala za sva vremena. Ove reči odzvanjaju Šimanovcima. Jelena Ilić Marinković nikad brutalnija na jeziku. Tokom dana u realitiju Elite 8, Jelena Ilić Marinković imala je potrebu da potkači Nenada Aleksića Ša. Naime, poznato je da je nakon Elite 7 Ša u više navrata govorio da ove sezone neće ući u reality. Međutim, Aleksić je pogazio svoju reč i ponovo i ove sezone od početka ušao na imanje u Šimanovcima. To je primetila Jelena, te je Nenad Aleksića Ša potkačila ispred Anelije Ahmić i Anđele Đuričić. Kunem ti se, taj je najviše kukao od svih, da ide kući, svaki dan i opet uđe. Ja i kada mi je loše, ja sam čutala, a on svaki dan je kukao, rekla je Jelena u razgovoru s Anđelom i Aneli. Podsjećamo, nakon turbulentnog boravka u realitiju, Nenad Aleksića i Miona Jovanović su uspeli da dokažu svoju ljubav i postanu jedan od retkih parova koji su opstali van malih ekrana. Njihova veza je procvetala nakon izlaska iz realitija, dok su mnoge druge veze iz istog okruženja pucale. Ovaj par je pokazao da je moguće pronaći pravu ljubav i izvan sveta realitija, a proveli su cijelo leto zajedno i posvećujući se jedno drugom na način koji je osvojio srca njihovih fanova. Miona je govorila o Stanislavu Krofaku prošle noći. On me ne zanima, sve što sam pričala i mnogo gore, samo je bio pošteđen od mnogih, rekla je Miona, pa dodala. To se sve zna. Sve postoji na Googlu za mog bivšeg, sve šta je radio.